Thu Thar Thlirna episode som pasarina kan lo lom le veka chu tun Trumpa'n Thlirna masakber tur chu US President Donald Trump chuan South Africa ram chu Khawvel ram sang somni intel khom na G20 emo Group 20 tia soithina telve to lo tura du thu soi choka Trump hian South Africa ram chu an ram chunga mingo thla kalzel Afrikaners anti te chunga thaibik nei taka ma an lak thina wangin kumin November ni somni patni le ni somni pathum chunga Johannesburg khopuya G20 summit nei tura po atel lo tur thua soya Trump hian ai oin US Vice President J.D. Vance he in khom puya hian akal tur thua soyani kumina G20 in to khom nei tura hian an kalphung pangaya chuan kumin November ni khatatang hian US hian President Trump an chel hun ania mase US President Trump chuan atel don lo awangin South Africa ramtan chuan chanchin lo momlo tak ani theina lai te po omani South Africa ram hian Trump puna anga an ram chunga mingo thakal zel te ti du dana na sataka ti chu thupom tlak lo le fin fiana momol omlo ni in anin saifia ve thunga South Africa rama hian tun ma chuan Europe atanga sumle pai pe pung do pem lut mingo ten aram nei tu mi hangte an obbet thina chung thakal zel te chu Afrikaners tia soithin an nia atamber chu Dutch le French mi le sa te thakal zel tuna South Africa chengte an nia tuna hian mi hangte an lo har chove ta ka wang le South Africa ram lo ril na po mi hangte khuta ta ka wang hian heng mingo thakal zel Afrikaners te hi heng mi hangte hianin an chunga leilen na nasata kan lantira chungte wang chuan an ramte an bungro te kha an chuatin ramshal te po Afrikaner sautan hian a harsat em baka an ramatanga pem chok turan nor na te po alum to thin ni ome chungte ni wang chon Trump hian heng mi ngo thla kal zel South Africa kal la nek te hi an thawanga hauna sathin emema kumin ngani kumin me thla po khan South Africa President Cyril Ramaphosa US azina White House Trump nen in komna an nei dun tumpo khan South Africa rama mingo thakal zel te ti du dana an turna thalak le report te mai chana alo mu to a kamituma khan South Africa President Cyril Ramaphosa hian aphana sa hle ani hetianga Trumpa'n South Africa la kalung oilo na ne wang hian sumdon na konga po Trump hian South Africa la ka hian US ne na anin sumdon na konga chia za somthum in ati sang saka hei hi sub-Saharan Africa huam chunga US ina chia ati san ber ani nge chu wang chuan Trump hian South Africa hi tutuma G20 summit an thlen tura po hian telan tumlowa po hian South Africa nenan boroki a thalutuk lo ti te po soi thei ania G20 hi kumsang khajako somko pakwa din nin tuna hian Khawvel ram sang som pakwa baka European Union le Africa Union te member ania member ram za chu somni pakhat ania Khawvel ram sang hausak na le sumdon na chungchanga G20 in to khom hian omzia thuk takane thina wangin kumina US President Donald Trump atel lo tur hian ngai tuana ti thuidon le ni te poin a hriat theya kan sei to thina South Africa President Cyril Ramaphosa hian Trump anen hian borok thatak nei adu wangin mei thla khan US azinin White House Donald Trump hi koma heta po hian Trump min tumin ama nungzui tu te singa khan hetiang mi ngo thla kal zel Afrikaners politician tele an golf khel thiam te kha azuk roya amara su Trump khan alo ngani pomlutuk lo niang chu mai chana khan khatianga mingo thla kal zel te ti du da anni alanna thalak te kha alo so khumma khatiang te ni wang khan tuntroma Africa South Africa in a G20 summit an han thleng tur po hi Trump ta ni chon kala cha kom lutuk lo te po alo ni thei ome panhina chon US meiche politician langsar tak le US Congress of meiche speaker masaber Nancy Pelosi chon kumsang ni somni pasari January tha US Congress member andina atopuna dinnon le atum tolo tur thuasaya ama hi tum ni lai US House of Representative hian speaker alo ni to kumsang ni pasari tanga sang ni som pakhat chung le
kum sang ni som pakwa tanga sang ni som ni pathum chung khan he US an Parliament House of Representative an tia hian speaker alo ni to tuna hian kum somret panga upa ni to kum sang kha chakwa somret pasari khan kum somli pasari mi ni in Democrats Party candidate ani na San Francisco Bialatangin Congress member Trumpa'n S.Africa ania ti chuanin he Congress member ani na hi ahum chhodeu char tia soithe ania US politics nu male malak na langsar tak anei fo to thina Obama president laya healthcare bill pass ani theinante Joe Biden a president ani lai te khan infrastructure and climate change bill pass ani theina turatana malatu langsar tak ani thina Trump pai thak ani theina turin Nancy Pelosi hianin tum ni lai malak na lo nei to paka chu kum sang ni som pakole kum sang ni som ni pakhata po khan Trump palaka hian impeachment motion pulu tu zinga atel nge ni kum sang ni som ni pasari thleng Congress member ani don ta ka wang hian kum som li chung chu US Congress member na Nancy Pelosi hian alo thok don ti na ani apathumna chu November ni rukning ani kham Typhoon Kalmaegi thlipui tlehin Vietnam ram anoya riat thei chena mi za som pali nun nan chan to a he thlipui tle chakjong hi meter per hour som ko pahni ania Vietnam ram tuipui kam nai khote anoi na sajolani Vietnam sarkar chon chan chuan na le inven na thok turin anram sipai noi ni le singruk atir choka anram chunga thlothina tumhun poruk po kharlai lok ni in thlotheina veiwak hemi a thlok lut le thlok chok tur zatam takte ti boi ni in he thlipui tle hian soinia Vietnam rama hian thlipui tle hian mihring chen na in chungte a hok na sa tin in chimte oma in ti chete oma tin tuilian po thleng na sa kotlera bungruate lir theite po tuilian in aron len cho pui ni soinia tin mi sang tam takin tunhuna hian sahim na zong in mun him lama anin sa senga Vietnam sarkarina tranpuina na thok tura atir cho sipai te khan mi pui te hi mun him lama anin sa seng theinan na satakin an tranpui bokani kan video ma salama pokhan kan tar lang to a he Typhoon Kalmaegi thlipui tle awang hian Vietnam ram mai ni lo Philippines rama po chet na sataka thlengani kha tin Thailand ram point thlipui tle hi tur theireng din muna an din awangin lowin ven lockdown malak na sang sang an kalpui mek boka he thlipui tle hianin thli hetia atle mai ba ka hian tuifon siam na sa chu tuifon chu khomwala khan aron luan ne ma wang khan tuya lian na sem atin ruasur na sapoka chungte ni wang chon khochakram heng Vietnam te Philippines te Thailand te po aloniang chu na satakin he thlipui tle awang hian har satna thlenga chungte ni wang chuan ram sang te poin an ngai vena tranpuina na tho dan tur te le tranpuina thon lu dan tur te pon ngai to Philippines ram chu amala malo tur ton ni wang khan ramdang atangin tranpuina te pon donga Vietnam sarkar roi tu ten na an soidan chuan he thlipui tle hi tuna engzat din nge nun na chana engzat chin nge in le lo te chan ti kha ala hriat thei lawa zoya an chu chho thei tur thu an soya tin mun then khat kho then khat te tin thliar ka then khat te po an thlipui tor na dan kha ching taka hriat thei kim veka ni lo wangin anin chu chho mek ni nan soya ka hemi kho chak lamina tuna thlipui na takan tora hian Khawvel chanchinthar rang to pon luan ne me ma chan po chiat na thleng hi ana salutuka chu wang chuan mi puitena an tor na hi Khawvel ram rang pon an hriat puya tranpuina na thok tur ta poin ram ten anin khal thu ta po an lo sei ve mek pokani palina chon Sudan ram tualchhung buainaah mekha sipai pawl pakhat zawk Rapid Support Force alam toya RSF an ti te chuan US rawtna nga in ka hai nei an rem ti thu November ni rukninga ni khan an puanga amero chon kingpui ber sipai sarkar lam chuan chan let na engma an la siam lo thung nia soinia Sudan rama hian kumsang ni somni pat thum April thla tang khan sipai pawl pahni te inkara buainaah chuaka sipai pawl pahni te inkara in hriat thiam lo da chuakin tun thleng hian buainaah hi ala thlen ta General Abdel Fattah al-Burhan kai hruai Sudanese Armed Forces le General Mohammed Hamdan Dagalo kai hruai Paramilitary Rapid Support Forces RSF anti te hi he tualchhung buainaah in ti buai te hi nia
heng sipai pawl pahnih te hi kum sang ni som ni pakhata mipui thlan chu sarkar sipai ten an pai thlak nuai ti buai ania army lam ina an soidan chuan Sudan ram chan ve khothlang lam hian thu nuai an da tin ale lam pawl military force lam hian Sudan ram chan ve khochak lam an thu nuai an da thunga chuti chuan Sudan ram tualchhung buaina chu sipai pa ngai army an ti tele sipai te naw zawk paramilitary force te inkara in riat thiam lo na oma wanga in do na chok kha ani tamai ti na ol samjoin kan soi the yome Sudan ram tualchhung buaina chin felani theinan hian kumin September thla khan US malak na in United Arab Emirates UAE le Saudi Arabia le Egypten palai na thokin in ka hai aum theina turin ro man na te an siama ti chon he US kai hruaya UAE le Saudi Arabia le Egypt palai na an thona hian Rapid Support Forces an ti te hian tuna hian in ka hai nei an du thu chon ron soita ani amara chu November ninga ni lai ni khan ale lampol Sudanese Armed Forces thu puang tu chon he buainaah an kingpui ber Rapid Support Forces te chu an ral thum te tunga an hroi tu te po anin pek lo chuan remna zon har satur thu alo sei to ani Sudan ram tualchhung buaina hi United Nations chuan Khawvel mi hring te chunga buaina thlenna na sat ber mun tin alo sei to thina he buaina wangin mi hring mat ta doi somni pali chuangin traman ma chon ba ka har sat na na men lo ta kan ma chon me kani United Nations Human Rights Council chuan tun thlani som pali a hian Sudan ram buaina wang hian tun hnaya el fesar khuwa a mi sing ruk chuang ral tlan te chunga tharum thona le in ka hlum na thleng chung changa thut khom alo ko hial to ni Sudan ram hian kum sang khat jako somnga poroka zalen na anei nuwa buaina hi an ma chan ol lawa an rama hian remna le muan na reita ko om thei meu lo ani sipaitan kum trum som ni lai sarkar pai thlak nan malak na an lo nei to thina UNICEF te chut dan chuan Sudan ram no pang kum ngan hnuai lam nuai sari chong te chuan kumin chung ringot po hian eitur mumal nei lo awangin har satna na men lo an tok mek ni nan chuta tuna Sudan tualchhung buaina to mek a hian atira tanga voin thleng hian mi nuai khat le singa chongin nunna an chan to a kanon sei to thina sipai pangai army tele Rapid Action Force and team paramilitary te khanin anin do mi awangin he tualchhung buaina hian in ka hlum te mi ruk bo te khatiangang mi phil bo ang chi ta kha athleng na sahle Sudan ram mi puite in khongai thlak vi wa chung te ni wang chuan US sarkar chuan remna le muan na in ka hai te theina turin malak kha trulin an hria chu wang chuan tuna en malak nan han nei chowa mi Sudan rama an sipai pangai army lam hroi tu te hian Rapid Action Force te na hetiangang in ka hai an du na hi an changlet ve don em ti chu Khawvelin a chang thop mai ani bangana chu November ni rokning ani khan Israel sipai te chuan Lebanon chimlama Hezbollah helpol nuaya Raduan force te ral thum dana mun le an in te in do thlo theina mangin an va beya Israel sipai te soidan chuan Hezbollah helpol te hian Lebanon chimlama hian indin thar le tumin man lameka ral thum ten check khola tin Israel tana pui theitur thil malak na sang te an thar tho le wangin chumi chu Israel hian ngai thiam loin in do thlo theina te mangin chung mun an in check khol na mun tele an malak na mun nia an hriat ta kha an vo bom ta ni na in soya Israel sipai te hian Hezbollah te mun an bom ma hian mi pui ten an tor lo nan in sa seng turin hriat tir nan choma sa ni in an in soya Hezbollah te hian mi pui te chen na muna ral thum check khol na mun tele ral rel na mun te an siama wangin heng mi pui poi soilo te hi mang tang kaya in pen nan an mang na sa thin ti Israel sipai te chuan an vanem nge chiang hle ti in an in soifia ve thung bok ani parukna chuan November ne rukning ani khan Bihar Assembly in thlan tho khat na tan district sompriata vote thak ani ta Assembly bial za som ni pakhata vote hi thak ani Bihar hemi vote thak tum khatna hian vote nei om zat chu mi vai bel che thum point pasari le panga annia Bihar Electoral Officer Vinod Singh Gunjia la soidan chuan tlaida rukleng khan vote thak tu zat chu
za zela chutin somruk pali point paruk le point paruk sorry ekan soi tanga atlai da ruk kleng kan vot thak tu umza thi za zela chutin somruk pali point pali le paruk atlingani bihara hian assembly bill za ni somli pathum awma atho ni na ta november ni som pakhata assembly bill za som i pahnia vot thak na nei le ani dona vot la te hi november ni som palia chiar turin election commission of india chon ro manna asiamani bihar in thlan tho katna hian thu nei tu te hne na lungoilo na thlen anom nola chung jinga chuan bihar deputy chief minister vijay kumar chuan lakhisarai khua eptupol ra rjd lamtang miswal rolten amale hnung zui tu te lir thei anin zui lai an lo ti boi ni na soya hei ba ka hian manji assembly bill chunga mla ni lai cpi ml party roi tu satyendra yada fale hnung zui tu te chu an lir thei mi tu ti hriat lo ten an ti boi ni soi om boka tin bukzar te fatuha le surya garha ate in thlan na hmuna hian vot thak theilowin dok dalna a ombok nia soi nia bihar in thlan hi kan video siama piang to thoin kan ron tar lang thina a tho khatna ta ti hian vot thak na te chon han nei ta a tunge sarkar siamang ti chu la soilok theilo ma sela kan ron soi fo to thinang khan bihar a hian tuna ro rel mek tu nda nia nda teljinga hian mla nga ber chu bjp nia tin a party lian dang chu janata dal united an nia mla nga ber bjp hian chief minister posi an changlowa chan chu bihar a hian politician hlun lutuk mai Nitish Kumar oma chu Narendra Modi te po hian an za ami ania chu wang chuan Nitish Kumar hi MLA nei tlem zawk JDU hroi tu ni ma sela chief minister atan khan an han ni tira te chuan Nitish Kumar kai hroi NDA sarkar in tuna Bihar hian ro relna an changme ka ti hian assembly in thlan chon ma chonta ti chuan eptulama hianin mizautan na kan hriat lar lalu prasad yadafa kami te pawl Rashtriya Janata Dal le Congress te Communist Party pathum in telkhom tele party te naw dang te khan eptu tang rol pawl an ne chu mahagat bandan an tia chuta chuanin Congress le RJD te hi party lian an ni thonga Communist Party te po party te lo tuk ni lo ma sela Congress le JDU te ai chon an te de uzo ka chung te ni wang chuan Bihar in thlan hi Congress le RJD tang rol hemi Communist Party te ne na an pathuma tang rol pawl eptu tang rol pawl te hian chief minister candidate a hian Lalu Prasad Yadav Fopa Tejasi Yadav Fakha chief minister candidate atan an puang nge tin tun Bihar in thana hianin Prasad Kisora an tia chu India rama election strategy santia tun ma lam zong ka chuanin India rama political party lian deuh thote hian in thana chakan du chuan Prasad Kisora hin roi thinani anni Prasad Kisora le apol te hianin in thlan chak dan thoruk hi an siam chok thina chu an han zir chianga khoi biala nge chumi party chu chaka khoi biala nge chumi party chuan chaklo ti ta kha uluk takan zir chen nuwa malak dan tur strategy an duang choka chung chu poisa tam tak mangin party sang te hian an roi thina an chakpui fo thin nge chung te ni wang chuan Prasad Kisora khan khatia mi party te mi roi tu te chakta tura election strategy lo siam thin kha ama nge kha politika luta party thar din ve duna nei niang chu party thar din ve ta chu Jan Swaraj party atia chu Jan Swaraj party pochon tun Bihar in thana hianin tanpui nei lem lovin an mal din ve boka ti hian kan soi thei oma Bihar in thlan tun tuma an nei a hian rural lai NDA le eptutang rol pawl mahangat bandan le Jan Swaraj party ten an chua in Muslim party AIM an ti tapon bial som ni pathum vela an chu ve boka wangin Bihar in thlan hi lian tak chon kil tuma anin beya a hu ho anga chu chon killia in beina te po ani thei ome chung te chu ani wang chuan Bihar in thana hian rural lai NDA te po hian sarkar siam chunjom le tumin Delhi laman roi tu lok tak te le hun sanga BJP in rural na an nei na hmuna chief minister te kha campaign turin an tir lut ruya
tin eptu lampo congress lampo te point an rong huai an han tiang chi an hroi tu lok tak tak te po Bihar hin campaign turin an tir lut boka chu tiang ang te chu ania wangin Bihar inthlan hi mi puite India ram mi pui tam tak te ina tunge sarkar anga tunge chakang ti hi an hriat chak len thlir thup ani wangin ke ni po hian kan ron ngai ven ve fo thin ani ti chuan a pasarina chuan India rama university thaber tia soithin Jawaharlal Nehru University Delhi zirlai inthlanna student union inthana left party tangrol pawl chuan chakna changin president candidate Aditi Misra chuan vote sang khat zakwa somthum pasari muin ABVP candidate ania president atana thlantlin anita JNUSU inthana hian left lam hian post poimo pali president te vice president general secretary le joint secretary ate hna an changveka he inthana hian left party zirlai pawl pathum All India Student Association alam toya AISA le Student Federation of India alam toya SFI le Democratic Student Federation DSF ten an tang hawa tang rol pawl angin an beya chu wang chuan an king pui BJP zirlai pawl ABVP te chu hne takin an king thla theita he inthan hi November nilin tholeni khan nei ania vote an thak na hian vote la zat hi za zela chutin somruk pasari ania nikuma JNUSU inthana khan vote za zela somsari atla thonga kumin hian vote la zat hi za pathumin atla niam tani enga tinge JNU student union inthan hi indon thlir telin ti mei theya India Rama University thaberle Delhi khopuya University ani wangin hemi zirlai te lekhathiam rual pung khomina student union election an han kalpui dana hian India ram politics kal phung le India ram politics thalai te na an lom zong borok hi JNU student union election a hian amel hi alang rok thei tia soithin ania achan chu India rama thalai lekhathiam rual pung khom university zirlai te hian tunge ram hroi tu ta na andu eng party hinge andu ti te kha a hriat thiam te thina wangin party tin hianin Mizoram ate chon control tuklawa India rama political party lian tam takin zirlai pawl an nei thinani chung zinga chuan BJP ina an zirlai pawl chu ABVP nia te chon left party kan ti te chu communist party ho khan nia anni po hi left party apon communist party ti te CPIM ti te khati ang khan om nek neka anni ho left party ho communist ideology zom ho ka chu tangrol pawl angin ti khan pawl pathum kha hlom lin lutuka an tang hawa BJP zirlai pawl ABVP te khan neta chungte ni wang chun JNU student union an party kami an roi tu thlan chho thin te anu le zela po India rama politician langsar tak tak tele India rama kan ram roi tu poi mo tak tak ron ni chuak te po hi an om thina chungte ni wang chuan Jawaharlal Nehru University Delhi student union in thana vote lak te hi India ram politics ngai event tu te chuan an ngai event tel jinga mini wangin ke ni point kan ron soitel ve ania chu wang chuan tun tuma an in than nei hi chuan rorel hemi central sarkar rorel lai BJP zirlai pawl ABVP chon che chelea left party communist party in lom khom ho khan nena an chang ta vekani chu enga tinge India rama chuan left party te chuan in nenan chan thei ti te po kha ke university lian taka hin nenan chan thei ti te po kha zona lo om ve mei theya India ram hi kan hrianga independent in zalen na kan nei tan tira tang khan India ram prime minister ma sabar Jawaharlal Nehru kha Russia thian thatak ania Russia ne nen thian thatak ania chu wang chon India rama hian socialist movement anti hemi communist movement ang chi hi lian tak khana kala chung te chu ania wang chon India ram lekha thiam te hianin mire theizok te choi kan an ni theina tur te tin mi hausa ten an du asum don na le eizon na industry mangtea mire theizok ten obbelo na turin hemi socialism ina kalpui chu mi hausa te hausak na semzaya mi zong in ang tlanga an chan theina turanga kha thutlung kalpui na kha an pompui em thina wangin khati hunlaya India in Zelenan nei chautir po India rama mithiam te hianin socialist movement anti khan kal an tuipui em ema
chu va inthling in India rama hianin he communist movement kan ti donem ni socialist movement in ang chialo ma sela akal phung in ang thu kan yak ap kan han soipol ni tamai sela khang ang te kha zirlai te hianin an la tuipui renga ni ti hi he jenu in thana an chakdana po hian alo lang cheng ema chu wangchon right wing politics an tia sa khuana be chana mo pawl pakhat lian lutuk be chana political party din khatiang ang chi thuthlung zom tu right wing politics kha India ram thalai rual lekhathiam rual pun khom na university achon ashalakal lutuk lo ni ti te point tun Trumchenu student union election a hianin alo lang chok ti te point kan soi thei ome pariat na chon Delhi Assembly chon Aam Aadmi Party roi tu pathum Chief Minister Hlui Arvind Kejriwal ate Deputy Chief Minister Hlui Manish Sisodia le Speaker Hlui Ram Niwas Goyal ate chu November ni som pathuma Delhi Assembly Priviledge Committee main lan turin hretirna pe a Aam Aadmi Party roi tu te hi Aam Aadmi Party in Delhi sarkar an kai hroilain kumsang ni som ni patni khan Delhi Assembly building chunga British hunlai mi an khailum na pindan phansi gar tian soi chu chei thain Arvind Kejriwal chu tilai Delhi Chief Minister Khan ropui takena honna anaya masela Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta chon he pindan a hunlai khatia Arvind Kejriwal ten ropui taka anlo honto kha BJP in sarkar an han kai hroilen nuwa hian an han zir chianga chutiang ang British hunlaya mi an khailum na pindan phansi garan tianga soitur an ni lem lowa he mun hi tiffin room thilai na mun mai ani tin a chui chok ni ain soiwangin Delhi Assembly apo he thili chui chian anga chu wang chon khati hunlaya sarkar na lo siam tu Aam Aadmi Party roi tu pathum te khi in soifia tur ko anni tur thu lo soito chu tun tuma hian ti hlothlingin hretirna an peta he Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta soidan hi chuan he pindan na hian British hunlai map kumsang khajako som pahnia Delhi Assembly tanan mantak Assembly Complex map po hian engma chutiang ang mi khailum na mun na mo rowan rel sak na mun tia execution room an tianga inzia kom lawa chu wang chon khati hunlaya Aam Aadmi Party tana khapin dan ro pui taka anhan hona anhan chei bolvel kha thu bel chen dol lo le an phu chop mai ni anga in Delhi Chief Minister Hlui te Deputy Chief Minister Hlui te an Speaker Hlui te kha in saifia turin an kota ni in asaya hetiang ani wang hian Delhi Assembly a ro rel lai BJP te chuan Aam Aadmi Party roi tu te chu dot phu chop mangin he pindan hian chei bola a hon na po kharo pui taken nan neya anin soifia nge ngai antita engpo chu ni sela Aam Aadmi Party lam hian hemi chan na emo in soifia na hin la ron nei lawa anon nei thoi tura te po ngai la tin he privilege motion ma in lan tura hretir na te hi anti hlotling don lom ti chu hun hin la ron hril tura ngai tai la engpo chu ni sela tun Trumpa'n chu kan du tok le patanga kan chanchinthar thlir zawna ron siam te min lo ngai hlut sak thina kan lom ma tun Trumpa'n po hian comment thatak tak te ron ziak le turin kan som chewatin a share dar na konga khan khongai takin a link ka kha min lo share dar sak turin kan som chewa tin likes an tia ko chung pui lem khalo met le thau turin kan som chewa tin kan channel kan YouTube channel hi la subscribe lo tan khan subscribe thei rangania min lo subscribe sak turin kan som chewa subscribe kha ati dan thiam lo kanom chuan subscribe ti sap tonga inziak aduma avara inziak me mai turania kami kan va me kan channel in subscribe pa kan channel in subscribe chuan kan tu tharon post piang kan video tharon post piang kha hretir na te in lo mu in YouTube in hona khan alo lang ngal zung thei dona chu subscribe aman la ve na te po ani atin subscribe to te chunga polom thu kan soi boke